Adon Adon. Jadi belum non pini ada press meet kami. Akhirnya belum ada untuk hak alam tentang itu. Akhirnya ini belum women SA. Jadi belum alam kan pasal kasih non belum di kantor kerja WKSA Women Karbi Student Education Man Kido Karbi Lojali Asong Michael Lapen Founder Led Production Rodobi Akihai Lapen Manpeng dan Hiram Timu Konjun Bang Hayakan Diri Tum Suarlo Karbi Lojali Asong Himpen Ninga Flong Ben Jongtu Lapen Man Pajeriklo Diri Tum Alang Li Song Jir Mati Suarlo Himpen Alang Tum Akan Manpeng Kipadam Mati kilang tot kilang aiken alang itu makan man bibi dan tuni kama kaki jadi tum so arlo atun ki si reng bang aku penta rong karpi rong de so arlo penta sepang tang bang si lasi jadi tum kasi song di tum ni hang di si la bang so ni so arlo karpi kaya song wang ang kake pon atema Hampang along nim so bimar at makan kasi nek kaholo ilang reng ilang plot kapana hop and jen lok non antahing nur aside pen which is song piji in only that song lapen karbi go charlie a song lapen inang hampang song at SA mahang batek kena job si ni dumakan ako ibon sita kasi ako kani nili tumakin mangke Nim supimar at yung ako akang sa ilong ilakan kacari ako injil mati ang tanah rotido anak tumakan pasusinan ng jikapen kacari ajin sita suaro at katikuk kidem ng jiko kemang pensing nilitung si song jila si nilitung kasi song anito kaching hot XKSA kardilo kaya song nilipo kurun ng itong Idoan press meet along dili tumakan ng pijong panalang hit dili tumakan. Sibido ng zid dili tumakan. Lagi along ka kali dili tumakan ng frequent as a founding constitution along ng idet. Okay, so arlo inso utak sinang nilo un anpen temrak ni isang raket. Yung anpen isang raket na anpen temrak na. Kasi nili inso arlo women testimonial to the President natin University Secretary Dita Eronki. So, si freedom to from education or Union Article 19C granted the right to from education or Union citizen have the freedom to from social, culture, economic or political education or Union. This right allowed individuals to collectively pursue common goals or interests. There are many rapes and murder cases pending in Khartoum long, as many social and student organizations have been protested against the state issue but still result unheard. The government have compromised many rapes and murder cases by giving compensation failure of Beti Bachao, Beti Padhao slogan of BJP-led government. The Women Karbi Student Education WKSA was formed to unveil the women empowerment, women protection, and to prescribe to give justice to the victim family. The Women Karbi Student Education WKSA urges the administrative and authority to take immediate action against the culprit. Lalo, kasong sinto piniyabang kailangan silang tuhan paglangkon. Sodo, mas nilang kailangan Anh haba expert itu kalau ada tu kan cerita lain. Kalau si cerita dia pun dia tu mana tak ada sangat. So kita kena siapa. Nili tu mahin penlang boy bangke lahlo at kima Ladakh के ESA women ESA 300 ESA वाला मंगे बंगलो आते मत Kamu ESA tu mah. Ini haba apa yang ESA mana ESA tu yang dia mai kita harus ni kalau je. Kalau tu lah WPSA kalau kita cerita lain, kalau si cerita lain pun kalau mana si kafe, kita kakak saya tu pun juga tu. So kita ni kisi nak buat. Nili tu mahin penbangke ngapuso salang tuhan ithabel kanto ati alang itu
trik jika kang sai ke tipunang ni ati mani tum swallow kan ka bori ati ni tum ada kar yang long tan ka chi lang ja pha mate ikem di ni yang aku son kalilo aku son swallow ti sa me hem di do wajat kali jara posi ni tum angka mat halo alang tum XPS tum ata ta dolo tapi alang tum sendiri tum ning nang nang ko alang tanong talang nili tum handa nang sapolo sige nang kuje swallow tum tanong nang klango tapi only la swallow tum handa nili tum kasi lang kuje pada kita kar yang long belek aki sungguh pik pemirsa to la sila so kan kasi so alang itu malong tani tum curab dun si alang tum khang ko nili tum malong sta me ni ni di bitalang tum kan khang ko la so si curab dia kasi tu ni ke ha tapos si alam tumil tuman nampas sunggi po bangke nili tum sami solo ben poblo emitang ini gipu mati ini bukta alo sun ko ani ke cinne gipu ini tum ke gipu tum se cinni no solo makis sung ko pilo ni ke alo so tum se cinni no pin so tum cinni dun de la po cinni tum ke la kar biang lo tum hanye nili tum sa ki sung ben pan jong e phanse nili tum stani la so song mga chiseng lo la sini tum ka chibidru ko bangke tum chibidru tek thelo tapi alang itu masuk utali itu makin cuni alang itu masih itu cuni itu pun aja alang kami di itu panang korun asonte panang cirap tu asonte sini di ini itu ada bawa double case ini kan cuni di panang itu masih itu nang bangke itu kontek hello Kalau alang itu betul deh, untuk tentang song saya klaim itu tadi kan tadi konfis tapi WKSA bahkan ini ada lah itu tak tentang soal song dan soal soal yang bisa itu so kita itu tidak also song ke athi makar biang long ke itum ke non lada ke oni also song ke non isibe lang la se khala tuma song ta bang chiklem ke walang ni tum sami padowe na la sanang khasino nili tum stame la bang so song ke nili tum tal pusi chiklem pon bompo athi alang ni tum chiklem mon edim sami tum nang hali tum nang han ko pa nili tum sami dun ko ba nili tum sami kunani ki pun ede rasam ba nili tum la so lo song khasam ni tum hang pon posita alang ni tum mang sipa ko nang di ba nili tum ba chika ang model wa nili tum ta ikhe so ne do sita la khala tum benen agala aban song tum along sini tum kami chale dun ko lalu tumhana perunjung semua alang itu dia menit kes itu malang to makan lah kes itu malang to itu ne itu malang itu dia itu malang sosok simbol itu selalu tak ada to kerap lah tapi nama sarma itu makan kes itu malang itu malang to itu malang sosok man iki karena bukan kan bisnis itu nang pada kita nang kene asal kita inform dulu jadi dum kiseng ta non helang po sini dum kami non namong kani dum siguro ko mo na ibongo non dum siki daw ti kasi sisi ibongo tapi non akes mo ka kami dum ar dulong bongo tapi dum ki daw ti kasi sisi kon bongo sonalam XPSA mungkin dia pun natin pero namin din mga so kiseng long pero namin din mga parda atau pemani itu suami gitu yang pemani itu kerja bersifat itu rasa kita nanti diahin dan tidak begitu lagi alang itu nangki puge lagi ahok kali ati manili tu manangki rap kan bulo te lagi solo tu makapor i along ke majok sa minili tu manang rap dan mira sunang sa alang itu manili tu manang saporo te latami ati ma alang itu si apramen kipen tanga bangku ina pot si alang itu si alang itu manili tu mapinar rap dan bulo te larong itu ni ngarong ong chot wala se non si ta minili tu mangi bang nitum ke thek long si nang paking dut bala sun tem non la budamo buki lagi nangki rap tu naja itu mathi kidu ku bang wa nakar jab itu bang ke awi Mungkin lah ini mana kita dari tangan nyarong itu lah so coba itu dapat kan yang pan tapi tong tinggi ini tuh kita lah bangso putak ini biasanya lah kisong macam paling lo lah alang itu mapan ini tuh ke ritali bomji lah kan alang kupi athima kuson benap ini tuh kita karju ben cenglok akan kiklaim sama ni tum dode sanse kasi klaim pun pula bangso la dina ram pipi alang ni arta ki do asar aro sopi laken alang ni ripen ki wan pasama sanam padana ki ko ke system e tudun joyji sini tu pachi pan Nami tu himpet memorandum pipi asan dolom na. non matya belang ipidai phachi ni tu non chisi bong dokumen samukha ni tu non klaim bong lah ini betul kita malah apa yang biasa itu yang dia makin kalau itu menjong kalau yang itu dia angkang langsung dia kan apa lagi lah yang dicor sih
sedang so kan yang boleh isi lama itu juga. Arta lang mga ladak pangwelo at hima solo maningki ku mate solo tu aningki hang iklem jening hang la po sini tu masami chising lo je kit hekke akleng awe na so nang thak se aki dia kleng pe kaka lo arta ta jong nam de lo aki ma la penon kadaman kido sara tum an sami arta kido sai de lo kaso nang thak se ni lisame ni arta sami dulu ni lisame manigan tike sini boleh. Apa nanti tuh langsung itu nonton future kalau sih otak kasih sa kalau tidak kela dah ke ini kan tujuh mata bila kapas siksa kawe lekan bangkan bila ni tungge kapas sumji phanta we lekan lang ai lang par batawe ini tu mai kacali dunji alang ni tu malong si kacali dunji je sopin so iklan kita malong solo so tungka cali dunang ji lahu si ni tu mai kacali dun lapen ethi alam kar ki ang long ni tu sehem tu na so na ka sehem tu ka jeput je pulate pinso ta dunang ji aru so ta dunang ni sila so na taxi pinso alu tu iklan malong sta ni tu solo tu sta me game dun te meji lahu ba kama thase ni tu mai ke labang so asom sta me seng pa ni lo le ni tu arta do awe labang ni tu ma thadam de sita iklan thek le manang tu nang lang dun no ni tu ta me thek thi so ta me body pon bom ko Solo kita bangkit tanah bentuk tuan itu nanti bisa. La sino na pransi bangla loa bang alang litung nili tung bupe lang la all asam ba okar biang long along de la nili tung hana protect the bang alang litung strictly pe nili tung hana rap ko lang po non ki dam tang pen non iprang ki bang ki jok ban ki long je pransi nili tung non ki mo so ka ta ni chuni nilo ben aku nili tung hana rapon ko ta ni tung muci ko Nanti makin kenal, mau soal rola kita bangun kita ini. Kemudian sih kita rok tahu nih malah soal kan nanti kita Lahai kinoni ni tum kasi non awareness speak ko at iba nili tum sa may swaro ko na pare ji do kapen kasi bachi pa kay silo ji tado sa lahai sa manan tum awareness speak fancy kisik pa ni bonglo ikono patumi sita may nili tum na son sila step by step ni tum ding bonglo at kini sa may tum hala